Htjela sam pitati, Marijana, dakle ovdje je ovaj čovjek pokopan 2021. Ukop je bio, mi ne znamo datum, znamo da je smrtno stradao 2019. A, 19. Da. Baš je lijepo malo groblje u zelenilu. Pa da kažem ti, nekakvom atmosferom ovo je jedno od možda mirnijih, umirujućih grobalja na kojima smo bili. I održavano je, što nije uvijek slučaj, neka to budu groblja koja su u biti napuštena. I odmah odaju taj neki osjećaj prve marginaliziranosti, napuštenosti, doslovno. Ovo je održavano lokalno groblje. Mislim da je grob tu. Je li ti okej da? Da? Nisam sigurna, trebamo pogledati. Ne, u ovom dijelu je. Budemo sad vidjeti. Ako je ovo već prilično propalo. Pa ću 3 godine, ali mislim da nije, vidiš, i Anđelića. Aha. Mislim da će biti prije ovdje malo gore. Uzrok smrti. Granica. Dobar dan. Da, prosto vi ćete znati. Da, Grob recite. čovjeka iz Maroka koji je poginuo prije par godina. Iz Maroka, iz Maroka. Eto, ovo je ovdje naprijed. Jesu ova dva, ova jedan. Nepoznati NN piše negdje. Da, evo, ovo gore mora biti. Aha, ovaj iznad. Ovo, A da, negdje gdje je križ. križ je gore, on je tamo zadnji, čekaj. Ne znam, a piše gore. Piše Da Hvala, piše naći NN, ću. nepoznati piše. ono. To je jedini takav grob, Da. nekog ovdje na ovom grobu, koliko vidim. A ne, on je baš sad 2 godine. Je li tako? Što je Da, ima 19? da su posmrtni ostaci. S Marijanom Hameršak tražim grob mladog Marokanca koji se utopio u Kupi. A šta je bilo odmah grob? Na groblju smo u Prilišću, mjestu u samu granicu sa Slovenijom. Tu isto je. Su ti ostaci prebriješeni? Grobovi umrlih migranata znaju biti odvojeni od ostatka groblja. Na rubovima, uz čemprese, pa ih je lako uočiti. U Prilišću nije tako. Evo mi. Pisalo je NN na ovom prošlom. Aha, Ja mislim, sad onda ćemo ćemo... mi još pogledati. Evo ga, NN. piše. Evo ga. To je. To je NN. To je znači. Moj cvijeće To je dole. to. Hvala vam. Hvala Ne vam. možemo našao. Tu je umjetno plastično cvijeće. Ko I tad je stavlja to bilo, cvijeće? ne znam, znači za njega se zna ko je. Možda je čak i obitelj stigla u nekom trenutku, ostavila cvijeće, počela repatriaciju. Za ne znam, neke grobe u Karlovcu, znamo da je sestra iz Francuske dolazila. Momku koji je Ako se poslije zna repatriacije. zašto je pod NN pokopan. To bi trebalo sad pitati u pogrebnom poduzeću koje su prakse. U nekim pogrebnim poduzećima s kojima smo imali priliku razgovarati o tome, smo dobili informaciju da u biti oni, dok se ne zna čiji je grob, postupaju kao nepoznati. U onom momentu kad se zna, postupaju po željama srodnika ili onih koji imaju tu informaciju. Ako srodnici nisu izrazili želju, oni se ne osjećaju odgovornim, niti ovlašteni za imenovanje, što je meni nekako razumljivo. Ali zato što su ovo tako izvanredne situacije, vrlo lako je da nešto što je razumljivo ne izgleda i prikladno. Mislim, taj onaj osjećaj da stojimo nad grobom čovjeka koji ima svoje ime i koji je poznat identitet je u koliziji s tim da vidimo otrgnuti, znači, komad križa na kojem piše NN. Dodatni sloj jezivosti, neznačajno. Učinilo mi se sad da čujem šum rijeke. Ja mislim da rijeka je odmah ispod crkve, znači tu pored nas i doista se čuje. Marijana je znanstvenica i posljednjih se nekoliko godina bavi temom smrti na migrantskoj balkanskoj ruti. Pogotovo dijelom rute koji ide kroz Hrvatsku, ali i Bosnu i Srbiju i Sloveniju. S Marijanom i njezinim suradnicama sam obišla nekoliko groblja. Se možeš sjetiti od svih ljudi koji ste popisali da su umrli, koje godište je bilo najstarije ili otprilike koja je to generacija? Starije osobe su umirali za vrijeme koridora, dakle kad je tranzit bio kontroliran, pa su starije osobe jednostavno umrle i od starosti, ali ono što ja vidim kad gledam ili kad upisujem podatke u 4D listu, to je, vidim godišta 2005, 2004. 90. je rijeđe nego ovo i to je ono što je u biti zastrašujuće. To je ono što smo pričali da su to grobovi naših sinova, vrlo mladih ljudi. I zato je onda stvarno ima smisla govoriti o tome da su to smrti koje su mogle biti spriječene, jer doista
mogućnošću da dođe na granični prijelaz i pređe kao svatko drugi, ne bi se našao u situaciji da prelazi preko strmine, preko rijeke, u dnu kamiona, na vrhu vlaka i da u konačnici onda umre. Kako lijepo izgleda ta kupa, a? Je, kupa je, meni je jako lijepo. Mislim, ali sva ta mjesta su nekako lijepa i kad su divlja, su lijepa. Ovo je rijeka prelaska. Za mnoge ona bila put do nekog slobode, do svog rođaka, do traženja azila, do čega god. Na mostu smo preko Kupe koji dijeli Hrvatsku od Slovenije. Na sredini mosta su vrata sa žilet žicom. Sada su širom rastvorena. Šetamo se između dvije države. Izgleda da nema nikoga u kućicama za pregled, a vidjet ćemo da postoje kamere, znaš, će nas doći pita što radimo po granici. Mi kad smo prvi put išli pogledati kako izgleda Schengen iz te perspektive da možeš hodati van graničnog područja, jesu nam, na kraju puta su nas dočekala, nas je slovenska policija pitala šta gledamo, kako izgleda i sve ok, prošlo. Naravno, lako je nama s našim dokumentima proći. Prvo pitanje koje se moramo pitati zašto neko ide preko rijeke ako ima most. Znači ide zbog kontrole. Zašto postoji kontrola? Zato što on očito nema odgovarajuće dokumente. Zašto nema odgovarajuće dokumente? Milion je razloga. Jedan može biti zato što je pobjegao iz Sirije, nije mogao uzeti pasoš, ali čak i da ga ima, trebao imati vizu u tom pasošu. Kad se pogleda vizni režim, vidi se da većina izvan europskih zemalja, ne računajući Australiju, znači Afrika, Azija, dio Južne Amerike, treba vizu za Europu, za SAD i za Australiju. Mislim, vrlo jasna podjela, ono što smo u školama gotovo učili, prvi, drugi, treći svjetova, ovih i onih. Vizni režim samo to ponavlja. Na mom radnom stolu godinama stoji isti bunt papira. Gusto ispisana tablica podataka o ljudima koji su umrli, najčešće poginuli, pokušavajući doći u Europu ili unutar Europe. Ovdje je hladno. Pa tu je hladno, to ti kažem, meni je to izdržano. Navedeni su samo datumi, ime ako je bilo poznato, a većini nije, zemlja porijekla, uzrok smrti i izvor informacije. Popis počinje 1993. godine. Na prvoj stranici dvogodišnji dečko koji se te godine ugušio u požaru u centru za azilante u Njemačkoj. Piše da je bio iz Jugoslavije. 11-godišnja Jasminka iz Bosne je umrla 1994. kada je njezina romska obitelj zapaljena. Baš tako piše. Zapaljena. U izbjegličkom centru u Kelnu. U isto vrijeme, na istom mjestu i od istog uzroka je umrla Rajina Jovanović. Imala je 61 godinu. Možda je bila baka Jasminki. Lejla Ibrahimović iz Bosne se ubila 4. prosinca 1994. u Birminghamu nakon što je britansko ministarstvo unutarnjih poslova odbilo vizu njezinom suprugu Safetu. Nakon njezinog samoubojstva Safet je dobio vizu jer je njihovo 2 maloljetne djece ostalo samo u Britaniji. Puno se ljudi ubilo s tog popisa. Mnogi nakon što im je odbijan zahtjev za azilom ili prije nego što su trebali biti deportirani iz evropske zemlje u koju su uspjeli doći ili u znak protesta što dugo čekaju na rješenje zahtjeva za azil. U samo par dana, u ljeto 1994. na različitim mjestima u Njemačkoj ubila su se 3 muškaraca koji su izbjegli iz rata u Bosni i Hrvatskoj. NN muškarac iz Hrvatske se ubio u policijskoj postaji u Bayernu 2 dana prije nego što je trebao biti deportiran iz Njemačke. JK iz Jugoslavije se objesio u bolnici u Gornjoj Bavarskoj. Muškarac i žena iz Bosne u 70. godinama života smrtonosno su pali dok su prelazili Alpe u pokušaju da dođu do kćeri u Njemačkoj. I tada su, kao i danas, samo onda iz našeg rata, izbjeglice pješice po planinama i šumama pokušavali doći do sigurnosti u zapadnoj Europi. Umrli su od svukuda.
iz Maroka, Turske, Irana, Albanije, Iraka, Gane, Sudana. I umirali su posvuda. Utopili su se, ugušili u kamionima i brodskim kontejnerima. Udario ih je vlak, stresla struja, smrznili su se kao slijepi putnici u avionskom bunkeru s prtljagom. Raznijele su ih mine, kao 30-godišnjeg Ivicu Matića na putu iz Njemačke u Sarajevo, gdje je deportiran. Todora Bogdanovića je u ljeto 1995. ustrijelila francuska policija u blizini planinske granice s Italijom. Imao je 8 godina. Piše da je bio iz Jugoslavije. Mogla bih nabrajati satima. Do zadnjeg unosa početkom lipnja 2023. ta lista Europske mreže United narasla je na 52.760 smrti. Nijedna fotografija, nijedan tekst, nijedan dokumentarac o izbjeglicama nisu mi potresni kao taj goli popis ljudi koji su bježali od nekuda prema nekamo gdje neće nikada stići. Prvo bi se trebalo dobro isplakati, ponavljam sebi dok čitam taj popis. I ove klupice, One dolaze njih to tako u kulturi, u običajima da dolaze na groblje. Ponesu nešto da piju, jedu za duše. Na groblju sam sa Nihadom Suljićem, aktivistom iz Tuzle, koji pomaže obiteljima s pronalaskom i identifikacijom umrlih migranata. Da, i onda da razgovaraju sa svojima mrtvima, da borave tu, da. Pravoslavno groblje, Zvorniku. Je se po nekom neuređenom blatnom putu prilično oštro uzbrdo. Svi ovi grobovi koje vidite na rubu su grobovi izbjeglica koji su ukopani ovdje. U kojem periodu? Od 2018. do 2023. Koliko Svi su ih je? ukopani ovdje, 25 ih je ukopano, koji su pronađeni na teritoriji opštine Zvornik. Dakle, sve neko je voda izbacila Drina na teritoriji opštine Zvornik su ovdje ukopani. I baš svi utopljeni. Svi, obdukcija se radi za svakoga prema onome što kažu meni, da je pokazalo da je uzrok smrti utapanje. Vidim da istavljaju godine kad su ih našli, jel? Jeste, godine kad su ih našli, dakle datum kad su ih našli i pod tim brojem su kao zavedeni u tužilaštvu. Dakle, nakon što su ih pronašli, uradili obdukciju, uradili DNA, oni su i takvi sahranjeni. NN znači no name, nema imena. Većina tih ljudi, nažalost, nema dokumenta, zato što su neka tijela stojala i mjesecima ili sedmicama u vodi, a sve i kad imaju, niko to ne gleda. Evo, ja imam neformalnu informaciju da su ova tijela, da je kod njih pronađen pasoš. Ovo Evo, ta 2011. žena, da je to 2021. Da, nije ta, ovamo iz 2022. Da je žena iz Burundija, tu vidimo na ćirilici slovo Ž, znači da je to žena. Neformalna informacija, ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Ona i drugi muškarac isto pronađen su i pasoši u njihovoj torbi, nisu dugo bili u vodi i tako. A zašto im se onda nije stavilo ako ima u pasoš ime? To ja ne znam, to radi tužilaštvo i policija i ja ne znam, ni sami mi ne znaju objasniti proceduru, tvrde da znaju, međutim vrlo je to teško, vrlo je to kompleksno. Niko se ozbiljno ovim ne bavi, ja moram zaista reći da se što se tiče samog ukopa to obavi dostojanstveno. Što je najbitnije, uradi se obdukcija da se vidi uzrok smrti. I
što je najbitnije, to obilježe se ova grobna mjesta, kako li, tako li. Sad je to jedan drveni, ovo što vi zovete Drveni, mi to zovemo bašluk, neko to zove greda, piramida, ja ne znam kako koja je jezička. Dakle, jedno koliko, pola metra visoka, jedna obična drvena daska, to je u tradiciji na balkanskim prostorima i tekako prisutno i u Srbiji. I ljudi su potpuno u zemlji, nema nikakve ograde, mi sad možda gazimo po grobovima. Mi gazimo po njihovim tijelima, po njihovim kostima izmučenim. Evo ovdje je jedan križ, vjerovatno nisu imali ništa drugo u tom trenutku, pa su mu stavili križ, iako ne znaju njegovu religiju. I tu su na samom rubu groblja, koji inače užasno strmo i mi se tu veremo i sve zaraslo. Jeste, sve zaraslo. To su očito novi grobovi, evo 2023. I tu je 8.7.2023. Šta je tu? Tu su svi sahranjeni, tu su svi pokopani. Evo i smeće tu pored plastične boce. Platim nekom lokalcu, pa je on to malo očistio, ali evo vidim da to nije dovoljno, ja ću morat. Nije mi lako dolaziti ovdje, nije mi lako gledat, borim se da se obilježe ovi grobovi, da im se stave neke kamene ploče koje će svjedočiti. Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica koja ubija ljude od Turske do Grčke, od Grčke do Makedonije do Srbije, od Srbije do Bosne i Hercegovine, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske. Put kojim izbjeglice danas hode, koju zovemo migrantska ruta, je u svakom gradu, na svakoj granici prepuna grobova onih koji su imali snove o boljem životu, drugačijem životu i svi ti snovi su sahranjeni ovdje zajedno s njima. Ja mislim da će to nekad ovoj Evropskoj uniji i svima nama doći na naplatu. Danas ovdje možda leže ljudi iz Maroka, iz Afganistana, iz Sirije, iz Afrike i ko zna tko je kuda. Nemojte da mislite da smo mi nešto povlašteni. Prije svega 25 godina naša su tijela vadili po Drini, vadili su tijela Hrvata iz Dubrovnika, Srba iz Knina i odakle sve ne. Nije bitno da li vas ubiju utapajući u Drini ili vas pucaju u Vukovaru ili vas protjeraju iz Knina. Nebitno uopće, svi vi nađete šta ste proživjeli, kako ste proživjeli, svi vi to bolje znate nego ja. I sjetite se da je to samo drugačiji metod, a da se bira onaj slabiji. Kad god bacite kamen na slabijeg, taj kamen će vam se vratiti jer smo svi u jednom trenutku slabi. Tako da sva ta bombastična najavljivanja, protjerivanja izbjeglica, te policijske vježbe, ti steroidni muškarci s puškama i odijelima, sutra su spremni zapucati na vas, tako kako pucaju na djecu iz Kabula, to nikad nemojte zaboraviti, nemojte nikad dozvoliti da vas neko uvjeri u drugačije. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ešhadu an la ilaha illallah. So it's September the 2nd, 2023. We are in a small village of Kamičani in Bosnia and Herzegovina in the mosque with Mr. Pajman Sediki. Would you please tell us why did you come here from Germany yesterday? What was the reason of your coming? I come here because of my cousin. Last year I lost my cousin and we put it here in the grave. U Kamičanima u Bosni i Hercegovini sam u rujnu 2023. upoznala Pajmana Sadikija iz Afganistana. Došao je dan ranije iz Njemačke gdje živi na grob svog rođaka Arata Semiolaha. Arat je u čamcu sa skupinom migranata u zimu 2022. prelazio Savu, pokušavajući ući u Hrvatsku. And he's supposed to swim back, but he cannot. And he died. He finished his life there. S hrvatske obale rijeke policija je pucala u gumeni čamac. Čamac se potopio, Arat se utopio. Imao je 20 godina. Njegova obitelj u Afganistanu nije znala što mu se dogodilo.
Aratova majka je molila nećaka Pajmana da ga pronađe, jer on sa svojim njemačkim pasošem može putovati. Pajman je u Bosni tjednima pokušavao doći do informacija. I found a police officer. She have responsibility of this case. And he helped me and I found my cousin Graf in... Konačno mu je susretljiva policajka pokazala forenzičke fotografije. After that I make a video, I make a picture and send to my aunt. Yes, and he accepted after that. Aratova mama je telefonski potvrdila da je to njezin sin. Bio je već pokopan na pravoslavnom groblju u Banja Luci. We make Islamic ceremony here. The people from Kozarak, the Haji Amir, helped me a lot. His friend helped me a lot and we put it again here in Graf. Na želju obitelji uspjeli su tijelo prebaciti na muslimansko groblje u Kamićanima. Htjeli su ga pokopati u Afganistanu, ali im je bilo previše skupo i birokratski komplicirano. And after that I take a telephone number and I call to this boy and he tell me about this history. He tell me about this history that he and another person afraid of the police officer and he go to the... Na Aratovom nadgrobnom spomeniku piše: u pokušaju dolaska do Europe utopio se u rijeci Savi. It was every time in a history of a human that the human change his place, go from one point to another point. I think it's very normal if a people from A move to B. If he had a wrong life in A, because many reasons, war, food, I don't know, many reasons, it's normally that they move the place. And if we are in year 2003, and we talk about and we listen in Europe, in every country, not only Europe, we listen about human rights. And the people finish his life here in river. The police officer killed a young boy. These people not normal, and nobody heard about it, or nobody interested. Pajman kaže da ljudi kroz cijelu ljudsku povijest migriraju, iz raznih razloga, zbog ratova, gladi. Sa 16 godina je sam došao iz Afganistana u Njemačku. Kaže da je on imao sreće jer je preživio taj put. Document with himself. They finish his life and the police officer founded only a body of a human. The police officer don't know where is he from, what is his name, and they don't found any information. What happened after one week or 2 weeks, they put it in grave with N.N, no name. I da mi 2023. govorimo o ljudskim pravima, dok ljudi završavaju svoje živote u rijekama, kao njegov rođak, stradajući od policije. I da nikoga za to nije briga. Bliska mi je Pajmanova ljutnja i nemoć. Novinarka sam i već 6 godina izravno od migranata slušamo nasilju hrvatske policije, koje je s vremenom preraslo u mučenja. Policija, everything, baseball, box, everything. Kada kažem mučenje, ne pretjerujem. Hrvatska policija ljude skida do gola i tjera u rijeku. Repetiraju im pištolje u glavu i kada imaju djecu u naručju. Vezu ih za stabla, huškaju policijske pse na njih i pritom se smiju. Uguraju ih u maricu i ubace unutra suzavac. Pun mi je mobitel fotografija ozljeda migranata koji su iz Bosne i Hercegovine pokušavali ući u Hrvatsku. Tragova pendreka na leđima, ozeblih stopala jer su morali bosi hodati po snijegu, slomljenih ruku. Godinama nevladine organizacije, mediji, poneki EU parlamentarci prozivaju hrvatsku vladu i policiju zbog nasilja,
zbog nezakonitog protjerivanja migranata iz Hrvatske, zbog toga što im ne daju da zatraže azil na što imaju pravo. You ask for asylum? I asked for, of course. And they told you no asylum? No asylum. I asked for protection, I told them... Tisuće prikupljenih svjedočanstava, stotine liječničkih potvrda da se radi o ozljedama od pendreka, šaka, šipki, čizama, šokera. Don't run against police and don't speak anything else. Just silent. I svaki put iznova hrvatski ministar unutarnjih poslova odgovara. To se ne događa. Behind the Slovenia border army catches us. But when they give us to police, police beat us. I svake godine Europska unija nagradi Hrvatsku izdašnim sredstvima za čuvanje vanjske granice Unije neprobojno. And how many times did you try? 15 times. 15? Yes. Ne znam plaši li me više to nasilje ili šutnja o tome. Going inside the water, like I start really actually sinking, you know, I was drowning slowly. And then I told myself that you're gonna die anyway, just this last minute, try hard. Somehow, some energy came, like people were praying for me and stuff like that, because my mom, it's because of my mom, she loves me so much, and because of her prayer, it's like save me from the water. It's like I got a second life. Damara, ti možeš navigaciju paliti. Hase, novo groblje. Has ili Hase? Sad je prvo komemoracija na groblju. Aha. Komemoracija i onda... Oni su uspjeli tu sa grobljem udjeljeni dogovoriti da se svi nagrobni... Da se stave svi trajni nagrobni spomenici, znači ovdje. Je li ovo prva ovakva komemoracija u regiji? Koliko znam da, u smislu obilježavanja na grobljima svakako je. Na grobljima i da je rađena... Znači naselje Hase je adresa. Ove crne ploče koje vidite na kojim su ispisane NN oznake su ljudi koji su se utopili u rijeci Drini dok su pokušavali iz Srbije doći u Bosnu i Hercegovinu. Nihat Suljić govori, na njegovu inicijativu su postavljeni nadgrobni spomenici. Riječ je o migrantima i izbjeglicama iz različitih zemalja, Afganistana, Somalije, Irana, Iraka, Pakistana. Kad sam došao prvi puta na ovo groblje, postavljene su im bile ove drvene, kako vidite ovdje, i one su vrlo kratkoga vijeka. I dakle, za par godina ne bi se znalo gdje se nalaze njihovi grobovi i mrtvi bi izgubili svako dostojanstvo. Ispod svake ove crne ploče se nalazi tijelo nekog mladića koji je sanjao svoje snove i krenuo za tim snovima, a ti snovi su zaustavljeni ovdje na Drini. Ovdje se možda nalazi tijelo jednog mladog Afganistanca od 17 godina kojeg tražimo već 3 godine, nadam se da ćemo ga pronaći, koji je imao jednu tešku sudbinu. Svi ovi ljudi su imali svoje porodice, svoje snove, svoju prošlost, svoja neka nastojanja i njihov jedini grijeh je bio što nisu imali dovoljno dobar pasoš. Ljudi iz Afganistana i sličnih zemalja ne mogu tek tako da pronađu neko izbjegličko utočište na način na koji tu mogu ljudi iz nekih drugih zemalja sa statusom izbjeglice, pa su prisiljeni na ovakve načine dolazi do destinacija koje će im pružiti mir i ljepšu budućnost. Ovdje se nalaze ukopani ljudi od 2018. 19. 20. i 23. Trenutno se ovdje u mrtvačnici nalazi tijelo jedne žene koja je pronađena prošle sedmice. Vjerujem da je ona iz ove populacije i da će ona ovdje naći neki svoj vječni smiraj. Ono što ćemo mi raditi u narednom periodu, pokušavati zapravo naći neku zajedničku riječ sa institucijama i različitim organizacijama i pojedincima, da pokušamo identificirati ove ljude i da nekako im vratimo identitet, a da njihovim porodicama
omogućimo da počnu taj proces žalovanja i da znaju gdje su, iako su evo ih izgubili, da znaju gdje počivaju njihova djeca, braća i rođaci. Ja bi ovdje najprije da se zahvalim, evo osjećam dužnost Gorskoj službi spašavanja, jer sva ova tijela, da nije bilo njih, ne bi imali ni tog posljednjeg počivališta. Dakle, ovi momci koji se nalaze ovamo skroz na kraju su zaslužni, oni su volonterski, odvajajući svoje vrijeme i svoju energiju, svako ovo tijelo, a te scene, to se ne može opisati ko nije vidio u kakvom su to stanju ta tijela izvadili iz Drine ili s njene obale i bili razlogom, evo, da oni imaju barem svoj grob. Vi ste Gorska služba spašavanja, tako je. Koliko ste u tih 5 godina ili koliko radite, koliko ste tijela našli? Joj, vjerujte mi da sad vam ne znam tačan broj, ali sigurno preko 50. Na kojem području? Pa to je područje, ajde da kažem, od selo Branjevo gdje počinje teritorija opštine Zvornik i ovam od čitavim tokom Drine do Ušća, Sava, tako dalje. Kad su se uopće počeli pojavljivati tijela? Dakle, kad ste počeli nailaziti na ljude koji su pogibali? Pa otprilike, znate kako, to je u zadnjih kako je krenulo ovo tamo na Bliskom istoku, Afganistan, Irak, kako su krenuli ti sukobi tamo i kako ljudi pokušavaju da pobjegnu iz tog ratnog zbivanja. Nažalost, eto, ljudi pređu toliki put i završe u jednoj Drini, mislim, onako, baš su to teške sudbine, šta da vam kažem. Skoro smo imali situaciju gdje smo izvukli, mislim da se zove Bamel But, da je ime tom čovjeku. Jer smo našli, imao je torbicu zakačenu oko vrata, pa smo imali dokumenta tu. On je onako, čini mi se, tijelo koje možda najduže provelo u vodi, sigurno oko godinu dana. Znači, tako da ribari koji su njega prvi primijetili, oni nisu bili sigurni da je to tijelo uopšte, ljudsko tijelo. Onda policija nas zvala da odemo prvo da vidimo da li je to tijelo, pa kad smo mi otišli i utvrdili da se radi o čovjeku, mislim, ali to jednostavno, oni na prvi moment se baš ne može prepoznati. Zamislite u kakvom tijelu mora da bude stavljen kad vi treba da utvrdite da li je to tijelo ili nije tijelo. Evo recimo koliko godina to radim, nikad mi se nije desilo da nekoga sanjam, da imam neke noćne more, da nešto, nikad. A ja mislim da je tu osnovni razlog za to s kojim vi pristupom to sve radite. Ako vi to radite čistog srca, da pomognete da se to tijelo izvuče, da ta porodica ima šta da sahrani, onda valjda i nemate problem. Mi gledamo da tijelo dovezemo do obale neoštećeno. Bez obzira šta je vrijeme i priroda majka uradila s tog tijela, mi pokušavamo na svaki mogući način, i do sada smo svaki put realizovali kako treba, da su ljudi, znači onako u kakvom stanju nađemo, znači ni jedan dio tog tijela ili bilo šta njegove opreme, garderobi ne smije da pali. Znači, kompletnog čovjeka iznesemo na obalu, jer ja kažem, svi smo mi ljudi. Kad dođeš kući, ima ženu i djecu, pitaš se da li je on imao ženu, da li je on imao djecu. To je nešto što je ljudski, znači to je u nama, tako da ima i onaj odozgo gleda u nas sve tako. Vi ste gospodin Jovanović, kako se zovete? Nenad Jovanović. Miroslav Vujanović. I kolega? Omer Begić Afet. Crne ploče ubijeljeni prekrivene snijegom. Stotine, tisuće NN grobova razasutih po grobljima u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Malti, Poljskoj, Francuskoj. Tko zna koliko onih čija tijela nisu pronađena. Najprije bi se trebalo dobro isplakati. To je Jesirova pjesma. Naziv joj je Challenge. نقول ليش باغي دير راسك فينا نقول بلاش احسن كلاش راح طينا نقول واش النيفو زيرو غا خطينا نقول فلاش الفلو ديالي راه مشكله يلا عيق لك شي عارف واش كاين امسي مدير رحمتين راب اون يو شين نقول اف اس كلاين الكابيتان في الجيم حد كيف في داي فرعه كيف في وورد U svibnju 2024. sam otputovala u Maroko.
Kupila sam avionsku kartu, nije mi trebala viza i za par sati leta sam bila tamo. U Essaouiri sam, u marokanskom gradu na Atlantskom oceanu. Obrnutim putem i preko kopna je išao Jasir. Godinu dana mu je trajao put od Turske do Hrvatske. Tijelo mu je pronađeno na obali rijeke Mrežnice u Hrvatskoj krajem svibnja 2020. Imao je 27 godina. Njemu je trebala viza za Hrvatsku, za zemlje Evropske unije. S njegovim ocem me spojila aktivistkinja Selma Banić iz Zagreba. Gledam lica. Zanima me hoće li prepoznati Jaserovog tatu, mislim da ga prepoznajem, dolazi, mašem mu, jel meni maše. How are you? Nice to meet you. How are you? Nice to meet Fine, you. yeah. Are you for tea? Yeah? Or coffee? Čim smo se našli, Nuridin, Bendahu i Drizi mi je počeo pričati o sinu. Oh my God, what a smart boy. He was very, very smart. Artist, he can make... Kakav je bio kao dijete, kasnije umjetnik, pisao je pjesme, hip-hopao, slikao, ima umjetnički senzibilitet, kaže. He make a drawing, he has the sensible feeling like an artist. Radio je u Istanbulu za međunarodnu turističku kompaniju Big Bus Tours. Tourism company, Big Bus Tours, as customer representative. I told him, okay, it's an experience for you. Work for some months and come back to Cumberland. Otac mu je rekao da to može biti dobro iskustvo i da onda dođe kući za koji mjesec. Nije znao da će Jasir krenuti prema zapadnoj Evropi. It was his will. It was his will. I managed to go to the Turkey and to bring him. No, but he was adult, you know, he was already grown up. For his mother. First time I cried. I didn't never cry in front of his mother. So he meet Krivi sebe što nije išao u Tursku i doveo ga kući. Kaže da nikada ne plače pred suprugom, Jasirovom majkom. Preko Facebooka je saznao da mu je sin umro. Okolnosti smrti su nejasne i želi znati što se dogodilo. Only the truth. Only the truth. I must know how my son is dead. But it is my right to know that. And we must fight for that. Not for my son, for the idea. Pokazuje mi nalaz obdukcije iz Hrvatske. I'm looking for the autopsy to see what is wrong with the autopsy. Zapisnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, povodom obdukcije mrtvog tijela NN muške osobe, koje su 8.6.2020. ronioci izvukli ispod slapa rijeke Mrežnice blizu mjesta Svojić. Mrtvo tijelo muške osobe, srednje koštano-mišićne građe, duljine 190 cm. Tu je sad opis tijela koji neću čitati. Osim onog što nije posljedica promjena provedenih tijela u vodi. Srce dimenzija 12 puta 11,5 puta 4,5 cm. Mase 293 grama. Uzrok smrti, utapanje, vjerojatno. Drowning, probably. Not sure. Oca muči što je uzrok smrti nejasan. With all my respect, but for me this autopsy is for what? For a cat, for a dog. Kaže da je takva obdukcija za mačke i pse i da u Maroku ima mnoge probleme, da se bore za slobodu, za napredak, ali da takav nalaz ne bi bio prihvaćen. And in Morocco we cannot accept an autopsy like that. Believe me, we cannot accept. This is hurting me. But like that, there are lots of families hurting and there are lots of bad things done like that. To me boli i boli mnoge obitelji, kaže. Treba biti odgovoran prema ljudskim životima i prema obiteljskim tragedijama. Family trials, family disaster.
It is a responsibility, it is human responsibilities. Ekshumacija i repatriacija tijela iz Hrvatske u Maroko je bila važna Jasirove mami i sestri. Otac bi radije da je tijelo ostalo u Hrvatskoj kao testament migracijskim europskim politikama. But for me, I was against to do the exhumation and repatriation because for me, if it is only for me, I prefer to let his body in Croatia, in his cemetery, as a testament of these migrants. 3 godine i 4700 eura je trebalo da Jasirovo tijelo dođe kući. Pokopan je u Fesu. Yeah, we tell that Europe are human values, are freedom, but we know that there is more freedom in Europe than us. Kažemo da je Evropa za humane vrijednosti i slobodu i znamo da je u Evropi više slobode nego ovdje, govori mi. Ali Evropljani, evropski režimi uzimaju resurse od Afrike i drugih dijelova svijeta i daju svu logistiku vlastima na granicama da mogu ubijati naše sinove. They are taking their resources, their forces, and they are killing them in the borders. You can see here in Morocco. It is clear. You are in Morocco. You can see here. There are people, migrants from Afrika. U Maroku ste, kaže mi. Možete vidjeti migrante iz Južne Afrike i nitko ih ne dira. Neki rade, neki pokušavaju ići u Evropu i spavaju na cesti. Ovdje su slobodni. Ali ako odu na španjolsku granicu, stvari se mijenjaju. For gas, for food, for water, for anything. Fishes in the but when it is about migrants, it is 180 degrees. Yeah, turn. Nema granica za plin, struju, hranu, vodu, auta, ribolov. Ali kada se radi o migrantima, onda je potpuno suprotno. European population will be sensitive about that. Nadam se, kaže, da će se Evropljani senzibilizirati za to, da se bore protiv toga. Mi smo svi ljudi. It's you are human. He is a human. It is not about color, it is not about religion, it is about humanity. Ne radi se o boji kože, o vjeri, nego o čovječanstvu. Pitam ga kako se izgovara puno ime njegovog sina. Da se zapamti. Yasir Ben Dahou Idrisi. Because we have this sound in dialect and Arabic. Ha, Ben Dahou Idrisi.